soal nomor buku dulu PM lah tua satu lah tua tiga lalu alusa tua dua dekat cewa tahelan sih nomor alusa lalu mango kan keluar harus ciki kota rumah orang teh nah Matio nomor untung ya ini PM 2123 2 cari haji Pak Pun kita ada puasa waktu nyari kasih papau saru maka padahal nade teh we mai wajah ngomir ini ngomi sama lo galu ngomi daro iping ngomi amna madam tiol pingang dai yo kamu paling lampingan ngomi mama totar ngomi daro iping ngomi ka mana kalau kemarin saya kalau madam yang upal pingang di lalu tolo nah oke warna bisa dia ngomi ya sorry boleh dai dengan apa ngomi dia rancorang pagi lalu pingang oh ini cara mata cara taina kalau satu angkat nomor dua kak dan dete tai tak sih aku mata lumpingan oke dete si tai oh dete tanah be iyo ni bejat hari ini beli mata otot tai aku dong dia kamu tanam sedih untuk kasih power lagi mata tambah ini mata beli kotor anak telero apa ini cicit pesek tai mau udah oh pada tepat Tahu dikali kamu nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wala lang ba nih? Oh, minggalnya waktu yang berkerabus mereka tempat. Aku gentoin apa be? Au, Si Mimbo kan ngomongnya. lalu tolo, Udah. lalu tolo. Yo, baka buah kowe. Ngah apa di mana mah orang bapak bener. Iya, tipe buah kowe. Dan cepet baca baca lalu tolo. Udah. Kan nak enak wan oke. Cepet baca lalu tolo. Iya. Itu hal mainnya lepas. Mana? Iya tak bapak pingan punya tak? Bayo habis dah gini nih. Dia kau habis ngomi. Oh iya. Osa mo hawin na para ligo. Ada lampat tu kan mana? Dapat tu tala lingun ngomi le. Udah. Lema haju ke kecingga kau kau itai fiko meter deh. Wah, awal tu kau tulingun tu ngomi. Semua kabel tu yang kalai makalai tu di hatu. Oh iya, saya ngomong kira itu, tahu kayaknya. Iya cara nama kedai di pantai hati kan ngomi. Pantai yang bagus sekali kan. Nah, depan aliro tata permarung yang lagi buka puasa ge. Udah pepeh di kalau ini patah. Oh, namaru sempuro yang lagi buka puasa. Kompat yang lampai. Ay bapak, unak ke gede di luar po di moto ke salaksa ne murah baru gaji do ihaw ha. Bang. Tak belala siya kini. Bapak sama Muhammad. Ay no, kamate lo. Dek pija rome. Andai kamana. Dei paco mah ka dei ge. Alah. So malu do ka?
Oh iya, oke ombok kira ye. Ombong stala ringo ngambil tolo we cuma malu nga. Awi. Nampa. Ngahap hacu masih cuma tembak. Au. Atau malu ha? Gimana mau bunyi? Naku mau buka bento kan ake. Ini lampai. Oh, ngahap hacu ke. Oh. Ayo man. Nah, Felicia beri. Wala domar we. Ayo man. Cam kaki deh. Piti. 1, 2. Lampu mau kang komin solo katem deh. Kau komite deh. Mira, te sto simplemente una qua. Paji. Nandang paji. Ha, udah man. Palonnya paji kecamatan Holanita. Kurang ada yang bori ke mana? Ya udah kita ini. Jadi susur kono deh, nah akhir kono ini, nah akar kurang enak betul. Dia akan tenem nak gitu. Dia embu ono, dia akan tenem nak weh. Deh, mau aja oke. Mira, te cosim tapangan tolo ka. Cos ka. Tendai pala jikari de kone tio cai mana Tendaim pala pausta. Yo jikari au de tio kone cai yo. Yenda nambe tu resne tendere. Dua mau lah ese ga. Nah, tepai rakam mata. Ini tu buat dulu deh. Yo lampar tio kone cai di petua ore. Yo pulaun kari ti mada rojo kundu astagfirullahaladzim. Oh, masallah. Ustaz, esok Laura. Humpa. Kau biar desi mah kau cakap jikari ke? Coba dah sekali ke? Ha, apa?